Ozavo ahaye juicy news bema obibia akwaba latest hot yakwa eramede bremo na ansana ensem nyina beba no se wunya subscribe ya bomodi ya se ube subscribe to channel da wa like video no give us a thumbs up na fi share ba wo fufuro so da wenye biwe na wo ensemo akoso ewo Ghana be mo hadam afi yehwe eye ensemo abeto yepno so yinti eye sankomo ya ababeto dwa yinti eye sasebi mainti ne yehwe de free aban ne hono no yensa etimika adwumade ya enipa ye ewo Ghana ha se yehwe wo man ne empuntuo no ye famudi a timamufo ye no womo yeyi womo se womo endaya no ye leadership ye leaders no mpanimfo na yeyi womo no expectations responsibilities ayede ehye womo ensa no womo etimi miti ana eno eya semo ene anopai ebusuafo ya ba bedi ho komo because enema bebre afuntu mafra ewo Ghana ha se yi a ye tere yensa ne de ahwewe so ne ya tere yensa ne de ahwewe so ne ya tere yensa de hwe nkrofo so etresun sanso no ordinary Ghanaian me ne wumi enu ena ye bre ye bear the consequences bad leadership bad governance se amemua enkoyie se eniema etete epansam ye nya empanimfo mo medi wo man no so na sesebe wo mo amfa adwirimu fan amfa asede ni asudi anto se ye be ye adwuma de asom ye man na emom wo mo ba na se wo mo tiri mu ponya da na se ye be pe hunya de be pesika wo be so wo be fum sika na afum adwapade no na wote mamuni no adwumade a wo ye taxes a wo tue ni nyina ye somde agusu nyina da no na eka ba be da no asanso ache e de mate mamuni se wontua AG Auditor General Report aba ya enura mi hu se JB Frase anu opensem mu eka afi 2024 election year afia ya ko International Monetary Fund IMF ya hihye conditionalities e de ato o man no so say expenditure ye sikadie mu yemfa sebe adwene ani nyansa emfa to ho yank ye nim se ye de agya credibility ni system nim credibility wo credibility a wonko dwanto IMF fo se wo ko adwaman so wunya loan obi investors nyina adwanon de aduro no wapem wakọ atim wo hia emoa enu ti IMF fo mra me so wase no omomra me boawo ne yemfa kakra mra me to o man futuo mu na credibility sanso mra system nim na IMF negotiations ikoso no the conditionalities ato ho no mo conditionalities ni se wo hwemu a ye timamufo no yenko ayafa de no mu de begu ye so no e be ka che se yen hye dade e che no emu ode no yenko aya part ni edi so but the leadership top no empanimfo no a wo mo do o man na ko hwagu hiahia mu no wo mo afamu de na e wo so mu etimi edi so no wo mu ndi so because we AG reporter 2024 from January to December election year financial irregularities nkoa sika budget ya chese finance minister call parliament sika ye twa ye se de bo man ho akonhoma the donors de ba ye bilateral loans ahodo revenue mobilization ya ye generate ye emu 18.4 billion Ghana cedis ye hunu de ye 18.4 billion Ghana cedis ye de call ministries departments agencies MMDs various assemblies money ade no 18.4 billion Ghana cedis per AG report no ye hunu ade po ya ye de ye sika na hye enye se ye de to foundation enye se ye de kosi school dan enye se chese nkoda eti enuase ene suade enkura kosuku a omo de da form blocks eti akwa ye chese furniture anase desk ya anya ne sa enye se ensuo eto eyiri e de fo manfo ye de ti gatas mu enye sa na ye di yo ye de aboa wo man no enye sa kwanfo kwantantan ye nipa nam so no ye de asiasi akwan so 18.4 billion Ghana cedis per reporter AG di buy no sika no ahye we 2023 AG reporter there say 8 billion ho eno ne eka 8.7 billion eno ne eka financial irregularities a
ye record year 2023 but 2024 no abro so 100% election year the time wa ye say yakọ IMF IMF for no kwa bi so mo regulate your system no ama credibility aba system no emu yesi kedie yesi kahye yesi kaseye kwan ya ye fa so a ye di wo mani nya ye bokro no ye ntwetwa ne maso no sa afekro no financial regularities sika chese eyira ye kokoko agencies ministries department various assemblies ye ntimi mu ho akonta 18.4 billion Ghana cedis sika na pa ya fa nkwanta 9 akodi nipa bi account mu akodi enipa bi kotokuo mu akoye nipa bi investment at the expense of ordinary Ghanaian ya wo mo bo e wo Ghana ha sei ye kan Ghana population over 33 million ne de yakwa akogi loan ne ye de tax atos na wutua ne ye boa no ne ye gina ka no ye kan Ghana population any associate development ye the policy biaba ye the akọ parliament ye 276 MPs ministers itimubi ne ya pass see ya budget ye the way kwa ha ye the way kwa ha the Ghana ni expectation hwehwa ne say taxpayers money eso beba mfaso na afia ba ne ebu akonta say 18.4 billion Ghana cedis ashe 18.4 billion Ghana cedis ashe na sa 18.4 billion Ghana cedis na yesi ashe no emu 86% de ma ene anopemani abere no emu 86% energy sector energy ministry 88% vice president Dr. Matopoku Napo onu na ye energy minister onu ne sector no financial regularities ya recorded 2024 from January to December election year no 38% mo vice president Dr. Matopoku under his watch 18 billion emu 15 billion energy sector e die ben kwa na ekoso energy sector ho no mo it because of Dr. Matopoku no ye energy minister financial regularities yeah course one sector ntino enu enti ene okoto fuel 1 liter 1 cedi daso enu nti na okoto fuel na no pay okopake wo car wo filling station say wo to fuel Dr. Matopoku yes enye nyankopon na di Ghana ho afofia enkoye vice president no wo ye minister wo energy ministry ho no financial regularities just a year over 15 billion Ghana cedis and this same person say Ghana fu ani ye ho aburo ne di ye ho awu anka ne ya metia no manka make say kwa oye vice president e de Ghana and can appoint vice president e de masa wo man we say sector kona kokoda no oni nka bana de Bank of Ghana enka ink nyina asa wo ho oh kebe traffic 2025 be wi no nanka Bank of Ghana ink bi asa wo ho papers e di twa sika nyina nanka papers ni nyina asa wo ho nanka bibia asa e wo ho no mo ka bibia so besa e wo sa sector ho because Obaba be head economic management team Obeko Bank of Ghana meetings ahodo akwa hu kwan ye fa so twesika ya wo Ghana ha say election year afia ye ko election year mu ni ya tutufu we buom election year mu utility bills and kani aboni ye tutum na afi baako wo ye minister sector minister the sector the ministry ano kase omu jisika no kura nyina kura eboa no ena nkasa mere kura no enkane agina so enema ye kura enkenye ya but the more omu jisika no more no na kire se oman no ehaw no so kura edoso hwe ECG nkoa eka ya ewomuo ECG nkoa eka ewomuo no over 5 billion Ghana cedis Oh say are who Ghana has say ECG
ECG nkwao reporter AGD ban before AGD sa report be Ghana ha 2025 year PricewaterhouseCoopers at the report bom koye audit ECG adwuma e be ka kire ye say ECG adwuma na wo mo eye no krono no edoso enya sa bia be kini aso ya to nkane abom ya to nkane abomu irregularities koso wo hono loopholes edoso wo hono san say ECG mpanimfo ne wo man endi ne yie ya wo minister ya wo managing director ya wo board of directors board ya na honorable Afenyo Markin and na chair board no wono end time ya and ya appoint one professor and na ye board chairman na end time ya and honorable Afenyo Markin be ye board chairman na afia kwawieye just a year na yakase ECG ehye energy ministry ase na ECG eka wo mo eboye no kire se ebro 5 billion Ghana cedis na afia fofuraba na aban fofuraba na waka kire ye se because of say Ghana for penkania na ye ntimi kodum so mu ntino e wo se yetua levy foforo 1 cedi na ye de ahoma kire timamuni kon na ya yire no na timamuni etua upo usumoja ubetua anyasa ubede sumu 2024 share report about bonten PWC report on the babonten eniema ECG fon panifo gu wono ma no wo moye etine no sade a chehwe me ka kire Ghana ni say e ma politician emfa ofanfu e ma politician ni say sabi wagimi ma politician hu say wuni munyansa se wote say na no Dr. Matopoku prepare ka say omuko opposition was sorry we ya de achi ba now we dwale awia ne nansi kwaso okọ EOCO e wo so okọ because ya de start for education ministry by the time we be education ministry edna be energy ministry na wo kwa kire say aden na under his watch just afibaako yetimi record financial irregularities over 15 billion Ghana cedis just afibaako ECG etimi collections revenue mobilization 15.8 billion 2024 from January to December ECG sika wamojije na ye 15.8 billion Ghana cedis by ECG catch regulator ne say sika wonya ye 10.4 billion Ghana cedis under declared sikana ECD nya ejire Ghana for hono na wogye ye no omia ye kon etutu nkane abom bum Ghana for so installation of new meters yet Ghana hanomo for use postpaid and for use prepaid and why I see ye installation of new meters we prepaid meter above fear no say bosome so na say wo to kane 500 Ghana power 500 Ghana cedis a ewi a kire no bosome be so no na wonam 1002 na nam 1005 ba PUC ameka nkire Ghana ni say ya to nkane abomu 500% ya to nkane abomu 200% de ye hu ya ne say installation of new meters na wo mod ede ebaye no wo ma adjust system to certain level a Ghana ni usumoja kora na wo ye dey na wo tua na wo to na ya jeje revenue ni akabom ni enya over 15 billion Ghana cedis say sikana ECG fo nya no no ma catch regulator PUC say ye enya 15.8 billion o na mom ni enya 10.4 billion Ghana cedis 5.3 no wa hefa 5.3 billion no when declare one can't kire regulator PUC one can't kire Ghana for say enkane na ye tutu bum no sika afi no kwa wie ni nya ye ni one can sa da yare ho sem 10.4 billion Ghana cedis no kura na e wo say service providers otchere wo maka no so a wantua emu 6.5 billion per na ECG eyusu ye de ye adwuma 3.9 billion no enu so ko bi sa ECG for penifo say Afenyo Markin board chairman Dr. Matopoku Prempe energy minister Asamoah Dubik Mahamadu Dubik koy have hu issues ba ya Mahamadu Dubik koy no engineer ba ko hwan Asamoah no ne bai obi sa wo mo say mo ka kire regulator say munya 10 billion meanwhile munya over 15 billion even 10 billion no so kura no time so ya mudi sika no bu ye adwuma no 6 billion na mudi ye adwuma de aka no mudi ye de ya eno so omuntimi mbu akonta emfa nkire Ghana ni
Entimi bua konta enkanche PURC. Etuhia just afi ba kono ho. ECG sector no nko ano. 15.8 billion. Almost declare around 10 billion. And then Sika almost spending here below 7 billion. And Sika more than 9 billion. Yeah, Ghana ni a talk and near Uchia, you know. ECG for 1 penny for President Akufo Addo na bemu penny for. Entimi kanchira Ghana for say. After 2024, Sika ye generate ye revenue mobilization. Sika ye 15.8 billion. No. Emu 9 billion. No. Omuntimi emu ho akontanfa nkyere Ghana for Dwomu betimi aka kyere Ghana for ne say ye dibi kokoto ye friend say eniema de bai ye import containers de bai sika no omunya ne kwa the laziest approach and MPP abai be fa ye and odi Dubik Ghana for and odi scam Ghana for 8 years under President Akufo Addo Dr. Bawumia. No, omu yes scammers. Omu defraud Ghana for sa. No one is omu defraud Ghana for sa. Otun kania buani boom 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 boom. Now what? Just say we mobilize this canon. We genuine diegu ho. E kwan you omu first omu de bo kro no akese no. E procurement because the more one more ton niema no. Omu procure niema no. That's an actually omu inflate figures. Any ya 1 cedi or say 10,000. It is kanwa Ghana for so. Se bills yentimi ntia egunyuma bills yentimi ntia egunyuma no oboboa no a containers no akoso anema yeso ko am warehouse a enema gu ho asɛn bebre gutama habo ubisa wo mo se de na mo de ba be ya omu ntimi nka de ko de potenti a omu tabiri sika no edi ko import sa anema ne baye eti otimi tam container ba ko a $500,000 na si one mo se ekodi marriage afa ekọ auction na wa ton dia many nua MPP ni 100,000 Ghana cedis na ECG afa kire kwa akoto $300,000 because Ghana ni agimi ye wiase kana ye wa other avenues ya e be fa so be san so create asabe agi sika de afiri wo ho 2024 just MPP na nkasa no esuru yi wa mu e ma asase yi wa because asase de at the moment I wo be say asase nyina asem nsuo no na se nsuo sority awa asase yi esuru so yi wa mu because it doesn't make sense energy sector wo be bossa be nkwase aka we de agutimamufo so ECG afibako ebenya close to 16 billion now be declare 10 billion now even 10 billion no kwa no independent power producers wo produce power no chia wo cast won chia election year 3 weeks to election 6 months to election na power outages na akoso wo Ghana say ni ye dundum kanea na power producers so no na struggling mo tutum ya to so na struggling kwa tema plant bako 5 million energy aspect bi di nkomo wase tamati 1 T2 nyina ya tum eni ya tum na ya tututum tema plant na tututum because na ya ntimi ntua wo mo ka and it's not because of say nesika no na sika ECG for the sika revenue wo ho but krono ya ekọ so 38% for vice president intino sikano enipa de seni hunu nyansa se mi si pese mi break 8 ya Ghana ni hia kanea entimi fa sikano entua service providers ne ka na kanea ni nyina so election year sometimes what na say wo bu akonta na odi we nya obisa se ede be bone na Ghana for year MPP for ede be bone pa e na Ghana for eye na Akufo Addo any MPP for ede be bone because nana 2018 also the president went to me ameduo ho 2012 now also the president went to me ameduo ho in 2016 dia wo ba no ye wadwen say wo ba Ghana for ba o ye wadwen say wo be di Ghana for ani wo be ma Ghana for hu na amemuo fon say ye bu mai fon na ye unity mamfo ho just one state institution banks be say 20 our banks account be say over 90
a bank's account no a wo ma bie no kire say sika no a ye generate edigumu no sika no for bank account na individually politicians MPP for penifo na kwakogu o account enkogogu state no confess mu say ECG sika enu enti no yen spend sika no e that sector na nkania engina so the amane ba kire gan na Mahama for 8 years Mahama blame games Mahama SS capacity, SS contract, no SS capacity, no. And I don't pay me beside Dr. Malchopoku Prempe. Afenyo Markin, Boakye ECG, Mahamadu Dubik, engineer someone will say SS capacity, no, just 1 year. Sika munya 15.8 billion. Most spending most less than 7 billion. The Akayan, what do you SS capacity car? The Akaya no SS capacity car and the coach and then the audacity say women say we creating how na we creating mess e dey ato ho no mo eti after so we lose ye no we better say MPP for no tete radio so TV so no mo ka do Mahama we bebre pa there's going to be severe doom so pay be si wo Ghana ha say no na o mo ka na obi say ade ye dia wa bam ye nim ni ayeka oh, bone na wo madi wo ho no mo no a enkrofo aba nyankopon wo Ghana fo mobo enkrofo aba eba bese sane emamu ama ne ema ye yie no wo se wo bo nkwase aka de ato ECG energy sector wo bo nkwase aka e de ato ho e kana eda ho no mo no over 80 billion esla Afibia President Mahama na introduce Esla levy. Afibia be mo money 3 billion Ghana cedis. Onu no a levy no ya ya so won fa ne sanka. Dachi asemunti. Esla tinye generate sika be se 40 billion. De oba yo be ya ne se ya dachi baby. Na wo de sika na kwa akosia wo wa na de akwa akogi loan na wo de kokosia wa wo de je wo de ye dey o ntimi nkire Ghana ni se me de be ye we e energy sector because 8 years NPP for nkire Ghana for say omo beto say do Mahama otimi buai e de be say 2000 megawatts more than 2000 megawatts e kan ye kan wo mo so be mo meche Ghana for so mo de 50 ka ho o mo de 100 ka ho eti esla na mo de kosia wo wa kogi sika kogi bond no sa sika no mo de ye dey e de ba de na mo de eti sene no NDC abanya ba mo mess na market di ato wono mo no o se Ghana fo ya beto hawo ya beto ka esla no ejina ka no e ka no ye nyina ye nchentua 1 cedi ukobufu wa letter 1 cedi emu oya ebufu ba so obi kuro nu ntino meso se me kwakwa kobufu wa ne letter bia metua 1 cedi ba me pesa me da sum and then ubenya MPP fo no omomom no eye hu dede Afenyo market parliament afia we your board chairman financial regularities AG diaba PWC diaba sika munya ya 15.8 billion we declare just 10.4 billion say sika no kura 10.4 billion no mo spending less than 7 billion e kan e de ho na Afenyo market Dr. Malchopoku Prempe and Akufo Addo ya de mo gracia e na ebetua na wo ka kire Ghana ni se omo be ba okro no ni re firi ho se ne ono no kro no na wo no abo no e hu sunsanso Ghana ni e na e be that cons ono no kro no na wo bon Ghana ni na e sofa e bre e tua ho ka driver ni ya usika wo wi aye wa hunya di a pay wo investment wo wealth when you be no or no no petrol driver taxi driver your friend say boat driver or no na ekobu fuel wo kro no na wo ba ye na abeboy no ono na ebe ho cost se wo hwe agent report e ba ye time wa independent power producers wo Ghana hanom so na soglu no ma T1 T2 no enimu every two to thermal plant ma enkane no bubu no tot o mudu ha 6 hours no ma so ha 6 hours o mudu ha 10 hours no ma so ni say no vendor ECG contracting no send revenue on jeje farmer no that time wa
Womani abripa wa musika no vendor no contract ya awarded the man nipa no na ya 402 million Ghana cedis di ama no. Within that same period no so no Ghana Revenue Authority GRA taxes e was ECG etua every free campaign pimo mu nya no e be 70 million Ghana cedis no omo entia ba sabe no mu nyansa say Hopeson Apuna Hopeson year no e was see etua over 70 million Ghana cedis de ma no ye kukuru 70 million Ghana cedis e de ma Hopeson ba na power producers pesika the Ato Forson the etua we kasika amankani na gina so but MPP for penny for hu se sebe eyankwase asem say power producers no service providers no omo betua wo ka na kani esi so e de ama Ghana ni no de aye adwuma enti de omo ya ne se vendor oh ya contracte o ya revenue jijima ye okra wo se ama say am say a contract ne ekwa na ko hwegu o man kasa account 402 million Ghana cedis ne atua ne de ama no Hopeson ECG for app ni biom yisu oh na Dr. Bawumia Campaign no lanche no okọ no oba ne atua sika over 70 million Ghana cedis ne de ama Hopeson na o man na boka obeda wo be sori no wo toka ne ebo na ni prep na adum na Ghana ni su the more Ghana ni su no more na ne yetonka ne abuom the more ECG what Ghana has say no ya totonka ne abuom afi we say under President Akufo Addo say ECG revenue mobilization 15 billion Ghana cedis ya afi we wo do pa my ECG ento kan ya bombe say 500%. Next year is say ya ton kan ya bomu a e wo say bia ECG nya be say 30 billion o be say be ka che say afi kura de mo no mutu no o manya 10 billion sika na wo mo gie no hefa na efa a hefa na sika ni ko wura enkrofo account and it's a motnase in opposition. Now, no matter say yes, and another crowd, you need Ghana. Dr. Matopoku Prempe, you have joined Napo. Oh, one time and Kabeti Miao. We met to a parliament or ya Bemua. Share a Duma Oye. We mess a wood create under your watch, under your leadership. And Yama Mulu 2 year, our ministry Honomono. Obey a minister on when you 6 months, when you 7 months. Oh, when Yama Air Koso. Mahamadu Dubik Afenyo Markin Samusha Sammy mu President Mahama appoint wo mo na mo mess mpanimfo atesem mess amu kreti ye hawo mu kreti ye edeto wo man no so no omo na afama de soa ekisa mo tena Ghana ha se ya eya na ye mo sei and then say ya ka say ye hia strong opposition to keep the government on his toes. Strong, which opposition? Fallacy if one and Murray. Omudi Ghana forces some wa. Oman UNICEF 2016, a nipa and 7 December from an past 7 a.m. to 5 p.m. Kochu about the ma womo. And yeni nipa so to say be a nipa. No mu fi say be emponchini nwan and 7 December 2016. Ya to Asante kochu about the ma. E beti chiri yen sadi gu ye chi. E besi si ya bes kame ye. 8 years Ghana 4 years kame ye no. After election yen tie nesto wusu bempa. No Ghana gas. Oni minua pa akwasi Paka Rose na ye interview o ka kire Ghana fo se e de na Mahama ba be dum so o si dum so be bu kam dia fa Ghana fo so o si economic hardship aho kire e be ba Ghana fo so na obisa ne se o si minimum ya meka ada energy sector na me wo onim ya wo ka because a kana omusu yedigu Ghana force ma yetua no sika no oma che oma fa sika no wai sika no ehefa na wo entedu ba bia ndisi aban kwase sa slow motion na amokon kwadu ba bi kwa ya na yenti ase. You don't want the situation say hey nana operation tumfo say tutu nana obia ye obi de hie wobia ye de hie wolikrom ye mpese emrebedu na Napo ye de okọ e wo se ye prosecute no o me kire Ghana for financial regularities sika pudu sika pempem a energy sector ho ye energy minister no free ne sa no on kire Ghana for
ne aya se Napo ya de hye otumfo atune na yasim otumfo de dwato akosi otumfo so na hwan na yam prosecute no hwan na anya de hye obi fi tampuru na so ati ukuro mu a na so ohunu se wa yakoa okoni kuro mu no so ye de hye obia ye de hye wo ye minister wo ye MD wo ye CEO ye de sikama wo de aye ho adwuma bebu akonta kire Ghana fo na wonam chief imam fo so na wonam traditional rulers so otumfo no mo so gamanche no mo so dagbonwura no mo so me pachew President Mahama enu ana meka me say mama mo owusu bempa video na meka say me say President Mahama o ya dwe so obaye adwuma okay yentie na okay twami tum na de ye montie na me ntwa so mfamfiri ho Mahamadu Moko show many kakra, which is inevitable. He is going to definitely do that. But there will be doom so coming soon. There will be doom so coming soon. So I know. I mean, the energy sector, I know there will be doom so coming soon. Expect it. Doom so will be coming soon. There will be a lot of economic hardship, serious economic hardship coming soon. And I'm being prophet. I'm prophesying. I'm prophesying, and there will be a lot of educational system. Probably they will have money in the 4 years to pay for teachers, and they will be 1 or 2 hours. But they say whatever much they want to test the lines of the president. And I make sure diplomacy, we can't just international politics play the role in how leadership lead the country. Many of these great leaders are anti-omini. So what was someone else to usu bempeka? I said they will be doing so. Economic hardship. Doom so be boom come the Afagana for so. Let me near or you depart. Who will be sad to say? Paka. Say a dear now what I say. Me one energy sector. Ghana gas na me go. Me ni America. Minim boni aye di wo man no. Minim sika eba afutuo mu sika no apaya fa kwantana ya divert sika dia kogu ya account mu owusu bempa ekọ Ghana gas no Ghana gas omu kire ade pa 8 years omu ye wo ho eye President Mills Mahama project Ato gas $1 billion project and omu ye de ma wo man no $1 billion project and omu ye de ma Ghana. But NPP every so 8 years no e ka wo ma jawan mo ye over $600 million. It is so also be be catch na wo say onimni awoka dum so be bun kam dia Ghana so a onimni awoka because onim the rot onim bone ya wo ma di e wo energy sector $600 million Ghana cedis obi the $1 billion and a year sa project no because President Akufo Addo dum so crisis in severe one pan why ntimi an fix it dum severe one why ntimi an fix it President Akufo say oka 8 years President Akufo 8 years na kana na do 8 years MPP 60 years kabom na bisa say energy sector hono mo no e dey be project be pa na so waka to say be down President Akufo ba ye say ya 8 years dum so you do from sex na ya so nwumre sex na bi nso adem na ekwa na eba or fix it no ko ye bi dam megawatt e dey my say 400 megawatt ekwa he enko ba bia edu hamatan President Akufo abraso ene ehu ye say ya sesa asofo kogu akoso modam so mo ko bon paye ene no mo ko ye ko ja baba he baba e fixi dum so and fixi dum so afa wi a kira yesi thermal plant eno na beboa because hydro no e petimi si bibia betimi esi ensuo ni bewe e thermal plant President Akufo 8 years ade a woyema Ghana for ne say ye chocho pipe so dro be free Ghana e ko Nigeria West Africa gas pipeline na koye ka yentimi ntua West Africa gas pipeline na koye ka yentimi ntua ba Mills Mahama ba no eno wo say kept 3 point money Western region fango aye tu ye mu gas intada ne nya Ato gas $1 billion project eno wo ye de ma ye enti gas e nya edi free West Africa gas pipeline no gas no esote ba fom because ye nya more quantity every Ato Ghana gas mu edi ba
also bempa kachira Ghana force also bempa before MPP baba power no woni ne ho hwe na woni kapre na woni ne ho hwe ba 8 years ya ka Ghana skafo a woka ho bi na ono kachira Ghana force dumso be boot camp e dia fa Ghana so because I know what I'm talking about because energy sector ho no mo na me wo $620 million Ghana gas a car MPP jaye wo ho no mo no enti se mera no so ne yesa wo mo lie ne yede wo mo kokoto a ma yemfa bass mesi wo ne yanka ngira wo sa Napo ye manhia de hye enti mo de wo kuma papa beba mo san na mo ba court ya wo de contract basa hwe IMF fo ba ya e dey say ECG e wo banks be say 20 and on account be say close to 199 or so sa account be bre no you think say sika no nyina na nkane na wo to no wo tua no nyina akogu amane confessing account be brebe no ya divert bi ebi na mbisa na akogu nkrofo account mu ebi na mbisa eti so na Akufo Addo ya was 7th month in opposition yes woni Ghana ha ne ya wo hunu ya otchere revelations are eba aboya mudi 8 years no na Addo enti one kasa at your age se wo we yi a se wuti we yi a wo ne say enti se ye ka Ghana asem NDC aba introduce levy tax NDC aba the policy bi ba MPP for ni say MPP for the mon come on to na ye floating voters no so constituencies ni ye nkasa ye floating voters no ye na wasi put Abawe on his toes not MPP because mama create mess mama destroy our mind mama ditimamfu ani mo set mamfu o man dachi o man fortune ma destroy no enti die baby na wo ba be ka Ghana ni be hu se be wo kanya sasem sometimes ye hu se mo kasa ye hu se mo ya press conferences ahodo de ye hu na se mo num na le hwe na mutiti mo kasa di gu from mo kasa di gu wiem because only Ghana ni end ni ye NDC call opposition 8 years they were consistent obeka cho stabilization fund onyaye obeka cho say esla o generate ye sika se no olive ye obekira ofoto ba bia sika ba bia na sika ba bia deda but under MPP 8 years in opposition until me matchra wo say wo kon when wo jai do jai revelation say ba corruption looting scamming share director mami PULC omode aba PULC for payment ya wo maye kania na ejina so no don jina po oh the first 1-2 months mu won ho fa fa no na ye dundum kania mu hu de wi anan krofo bash ne ye tete ma no and before your whole press conference almost na wi sika no almost na abokro no almost na creative mess ne de ato wonu mo ba hu de da no mo ye wa Ghana ha hu de da na wo mo eye she PULC data wo de aba payment ya o maye payment ya wo maye ntina kania ni gina so President Mahama ekwani de wubeyi ba ehunu se ekwan no kra new ones na okay ene das new ones na wo be ye no enu se wunya nwie no old ones ni nyane mu atutu de Ghana fo hia ya accountability de Ghana fo hia se ye be prosecuting krofo ye be jailing krofo na no me hu China se wo prime minister so pani ba ko ya jailing no si ye nkoku no because wabokro no so PULC for report omo de aba enti no service providers omo tua wo mo ka ni nyina wa ha send power car power amandi senate asogli edey early power wapco bibia ena da so no payment nkwan to omo chichem level A and level B level A sikan ko a wo matua de ama wo mo no in dollars 54,939,000 US dollars we cash waterfall mechanism no omu use because under Napo
38% for vice president ni enyusu na enya adwuma so aho enti level A no what the best cities a sika wa matu anie cities no wo hefa me bo in dollars wo ho ena in cities so ye dey e wo ho in cities sika wa matu a level A eno ye independent power producers no e ka wa matu a 554,939,000 Ghana cedis. Thanks for watching. Give us a thumbs up, subscribe for more videos, and don't forget to share the video to all platforms. I'll see you in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.